Šefovi nacizma nisu samo prouzrokovali smrt i razaranje. Ostavili su i porodice, sa decom koja su nosila prošlost koju nikada nisu izabrala. Mnogi su odrasli u luksuzu, strogim pravilima i potpunoj poslušnosti, ne znajući šta su im roditelji radili dok su se odvijala ubistva i deportacije. Neki su rođeni u planinskim vilama, drugi su živeli u službenim rezidencijama. Njihov svakodnevni život odvijao se između igara, svečanih portreta i rutina o kojima su se brinule dadilje, kuvari ili pratioci. Nisu razumeli zašto njihova prezimena izazivaju strah. Kada je Nemačka kapitulirala, njihovi životi su se naglo promenili. Imena koja su nekada otvarala vrata postala su težak teret. Neki su bili hapšeni ili ispitivani, drugi odbijani u školama, nadzirani od strane vlasti ili proganjani zbog porodičnih veza. Mnogi su odlučili da sakriju svoj identitet. Neki su pokušali da razumeju bez opravdavanja. Nekoliko njih je branilo svoje roditelje, a bilo je i onih koji su izabrali da ćute. Šta radi neko kada prošlost njegove porodice postane kazna koja ga prati celog života? Gudrun Himmler, vezana za nacizam do smrti. Gudrun Himmler je rođena 8. avgusta 1929. Bila je jedino dete Heinricha Himmlera i Margarete Boden, protestantske medicinske sestre. Od malena je živela u okruženju nabijenom nacionalizmom i rasizmom. Njen otac, opsednut čistom rasom, nadzirao je sve u njenom životu, njeno školovanje, rutine, pa čak i prijateljstva. Mnogo puta ju je vodio na službene posete, uključujući i jednu u Dachau, gde se pojavljuje na fotografiji okružena visokim oficirima. Gudrun je obožavala svog oca i nežno ga je zvala putujući tata. Njihov odnos je bio blizak, svakodnevno su razgovarali telefonom, a on joj je slao cveće i slatkiše. Kada je Himmler imenovan ministrom unutrašnjih poslova, ona je ponosno napisala u svom dnevniku: "Tatice, ministre Rajha, luda sam od radosti." Sa 12 godina već je govorila o ratu kao o nečemu ličnom. U junu 1941. napisala je o svojoj strepnji zbog napada na SR. Iako se sve pogoršavalo za Nemačku, ona je čvrsto verovala u pobedu zbog potpunog poverenja u svog oca. To se promenilo 1945. kada je poraz bio neminovan i njena porodica je morala da napusti svoju kuću u Gmundu. U maju 1945. sa samo 15 godina, zajedno sa majkom je zarobljena u severnoj Italiji. Njih dve je predao bivši Himmlerov saradnik. Prošle su kroz pritvorske centre u Italiji i Francuskoj pre nego što su prebačene u Nürnberg, gde je Gudrun saznala za zločine pripisane njenom ocu. Kada je 23. maja saznala za Himmlerovo samoubistvo, doživela je fizičku i emocionalnu krizu koja ju je nedeljama držala u krevetu. Nikada nije prihvatila tu verziju, uvek je verovala da je ubijen. To uverenje ju je pratilo celog života. Tokom pritvora bila je primorana da koristi ime Schmidt kako bi zaštitila svoj identitet. Ubrzo je to odbila: "Zovem se Himmler, dosta više farsi." Od tada, njen cilj je bio da brani čast svog oca po svaku cenu. Oslobođene 1946. Gudrun i njena majka su se sklonile u protestantski samostan. Bile su registrovane kao mentalno slabe, kako bi se izbegla odmazda. Gudrun nije plakala niti pokazivala emocije. Iznova je ponavljala: "Želim da budem kao moj otac." Pokušala je da se vrati u normalu, ali njeno prezime je bilo stalna prepreka. 1947. želela je da studira umetnost, ali je odbijena kada su saznali ko je ona. Konačno je dobila profesionalnu obuku zahvaljujući socijaldemokratskom političaru koji je zastupao stav da deca ne treba da nose tuđu krivicu. Naučila je da šije, ali svaki put kada bi neko prepoznao njeno ime, gubila je posao ili dom. Nikada nije krila svoj identitet. "Moj otac je bio Reichsführer minus", tvrdila je bez oklevanja. Umesto da se odrekne svoje prošlosti, Gudrun je postala ključni deo mreže koja je štitila nacističke zločince. 1951. pridružila se organizaciji Tiha pomoć Still Health,
koja je pružala financijsku i pravnu podršku bivšim nacistima u zatvoru ili u bekstvu. Također je pomogla u osnivanju Viking-Jugenda, neonacističke omladinske organizacije koja je zabranjena 1994. U Minhenu je živela okružena nacističkim predmetima, fotografijama, medaljama, očevim bistama. Čak je 1955. otputovala u London da bi učestvovala na događaju sa sinom Ribbentropa, još jednog nacističkog funkcionera. Godinama je posećivala zločinca Antona Malota i pomagala traženim nacistima poput Eichmana i Barbija. Također je podržavala neonacistu Klasa Fabera u operacijama izbjegavanja njegovog izručenja. Udala se za Wolf-Dietera Burvica, nacističkog simpatizera, i imala decu. Živeli su blizu Minhena. Jedan od njenih sinova postao je tužilac. Uprkos društvenom odbacivanju, Gudrun se nikada nije udaljila od očevih ideja. Bila je povezana sa krajnje desničarskom strankom NPD i učestvovala je na nostalgičnim nacističkim skupovima u Austriji, samo jednom je razgovarala sa štampom 1959. Uvek je izbegavala medije. Ne govorim o svom poslu, govorila je kada su je pitali o njenoj ulozi u tihoj pomoći. Umrla je 24. maja 2018. sa 88 godina, verna Himmlerovom nasleđu do kraja. Žrtva, saveznik ili naslednik? Gudrun Himmler predstavlja ekstreman slučaj među decom nacističkih funkcionera. Njena emocionalna veza sa ocem bila je toliko duboka da nikada nije mogla da prihvati njegovu odgovornost za holokaust. Nije ga samo branila, već je i širila njegove ideje. Dok su neki potomci, poput Katrin Himmler, pisali o svojoj porodici iz kritičke perspektive, Gudrun je radije nastavila da brani nacizam do svojih posljednjih dana. Nikada nije izrazila kajanje niti sumnju. Bila je aktivna ideološka naslednica koja je svoj život posvetila zaštiti očevog nasleđa i pomaganju drugim nacistima. Njena priča odražava koliko teško mogu da padnu obrazovanje, porodično idolopoklonstvo i poricanje. Nije bila samo žrtva svog konteksta, izabrala je da ostane lojalna najmračnijem projektu 20. veka. Princeza Rajha. 2. juna 1938. rođena je Eda, jedina ćerka Hermana Geringa, koji je vodio vazduhoplovstvo Trećeg Rajha, i Emi Zoneman, poznate glumice iz Weimara. Njen dolazak je tretiran kao nacionalni događaj. 500 aviona nadletalo je Berlin u proslavi. Da je bila dečak, bilo bi ih duplo više. Njeno krštenje je održano 4. novembra iste godine u Karinhalu, očevoj lovačkoj kući. Hitler je, kao kum, prisustvovao događaju. Među brojnim poklonima koje je dobila, istakla se renesansna slika Lukasa Kranaha starijeg, poklon grada Kelna. Njene fotografije sa ocem kružile su na hiljadama razglednica širom zemlje. Edino detinjstvo prošlo je u Karinhalu, vili okruženoj šumom, oko 60 km od Berlina. Ova luksuzna rezidencija imala je bazen, privatni bioskop, zoološki vrt, minijaturne vozove i muzej sa umetničkim delima koje je njen otac ukrao. Kao poklon Luftwaffea, dobila je kućicu za lutke, repliku Potsdamske palate, sa svim luksuznim detaljima. Zvali su je Edalain s ljubavlju. Njeno obrazovanje bilo je u rukama guvernante, a roditelji su joj pružali svaku vrstu nege. Dok je zemlja prolazila kroz rat, ona je živela kao u bajci, bez nedostataka i strahova. Njen otac je organizovao pozorišne predstave samo za nju i posvećivao joj je mnogo vremena. Od malih nogu bila je okružena poznatim posetiocima i vođama režima. Upoznala je ličnosti poput Mussolinija, vojvoda od Windsora ili Charlesa Lindberga. Čak se tvrdilo da je, kada je Eda počela da hoda, autoput Rajha bio zatvoren kako bi mogla da vežba. Kada se sukob bližio kraju, 31. januara 1945. ona i njena majka su pobegle iz Oberzalcberga zbog napredovanja sovjetske armije. Gering je naredio da se Karinhal uništi kako ne bi pao u neprijateljske ruke, ali je prethodno svoju umetničku kolekciju poslao u Berchtesgaden specijalnim vozovima. Porodica se sklonila u srednjovekovni zamak u Austriji zvani Mauterndorf.
Odatle je Göring pokušao da preuzme kontrolu nad Reichom, sledeći dekret koji ga je postavljao za naslednika u slučaju Hitlerove nesposobnosti. Međutim, Führer ga je optužio za izdaju i naredio njegovo hapšenje. 23. aprila 1945. si je stavio rezidenciju pod nadzor. Niko nije mogao da komunicira i svi su bili zatvoreni odvojeno. Tokom tog zatvaranja, Eda se mnogo plašila. Bombardovanja su je primoravala da se sa majkom skloni u podrume, dok je njen otac ostao izolovan u pećini bez ventilacije. Često je plakala, uznemirena hukom i mrakom. Sa promenom vojnika zaduženih za stražu, nadzor je postao fleksibilniji i mogli su da odu u zamak Fiskorn. 7. maja su ih Amerikanci uhapsili. Jedan oficir im je dozvolio da provedu posljednju noć u zamku pre nego što nastave. Eda je, sa zadnjeg sedišta limuzine, zaplakala kada je videla da je odvode oca. 2 dana kasnije, fotografisan je sa teksaškom zastavom, što će biti njegova posljednja slobodna slika sa porodicom. Za njen 7. rođendan, u junu 1945. Eda je već bila odvojena od oca. Sa majkom je poslata u zamak Waldenstein. Tamo je napisala pismo koje nikada nije uručeno. Mnogo mi nedostaješ i volim te svim srcem. Molim se svake noći za nas. Milion poljubaca od tvoje Ede. U oktobru je Emi ponovo uhapšena i odvedena u zatvor u Straubingu. Neko vreme je Eda ostala sama u obližnjem selu. Kasnije su se ponovo srele. Delile su ćeliju i spavale na dušeku sa ćebetom za koje su govorile da je Mussolinijev poklon. Za Božić 1945. zatvorenik prerušen u Svetog Nikolu dao je čokolade da je razveseli. Do februara sledeće godine obe su ponovo bile na slobodi, bez sredstava i doma. Jedna američka novinarka pomogla im je da se nastane u lovačkoj kući u Zaktilingu, gde je mi nastavila da obrazuje svoju ćerku. Porodica Göringove prve žene takođe im je pružila ekonomsku podršku. Od tog trenutka njihov način života se potpuno promenio. U martu su mogle da pišu Göringu, koji je bio zatvoren u Mondorf-le-Benu u Luksemburgu, gde je primao terapiju zbog zavisnosti od morfijuma. Tokom njegovog zatvaranja, dozvoljeno im je da ga nekoliko puta posete u Nirnbergu. 18. septembra, Eda ga je videla kroz staklo na posebnom događaju za decu zatvorenika. 30. je bila njena posljednja poseta. 15. oktobra 1946. Hermann Göring je izvršio samoubistvo kapsulom cijanida, neposredno pred pogubljenje. Eda je imala samo 8 godina. Emi nije krila činjenice i objasnila je ćerki šta se dogodilo, uverena da prema njoj mora biti iskrena. 1947. Emi je ponovo uhapšena u okviru procesa denacifikacije. Eda, sa 9 godina, plašila se da bi njena majka mogla da dobije smrtnu kaznu. Konačno, Emi je poslata u logor u Gegingenu i 1948. osuđena na prinudni rad u trajanju od godinu dana, delimični gubitak imovine i zabrano obavljanja svoje profesije na 5 godina. Iste godine, Eda je upisana u žensku školu Svete Ane u Sulzbach-Rosenbergu. Po prvi put je pohađala časove u formalnoj instituciji. Završila je studije 1958. Njen diplomski rad nosio je naslov Može li zaborav biti istovremeno blagoslov i rizik? 1949. suočila se sa sporom oko poklona koje je dobila kao devojčica, uključujući i Kranahovu sliku. Vlasti su tvrdile da su to pokloni dati zbog položaja njenog oca i slučaj je završio na sudu. Pokušala je da studira pravo, ali je napustila studije. Kasnije je diplomirala u Minhenu, nikada se nije odrekla oca niti pokušala da se distancira od prošlosti. Poput Gudrun Himmler, idealizovala je svog roditelja. Mislila je da on nije direktno odgovoran za istrebljenje Jevreja, uprkos tome što je 1941. potpisao naredbu kojom je Heydrichu ovlašćeno da sprovede konačno rešenje. Nakon Emine smrti 1973. Eda je ostala sama u Minhenu, držala je stan ukrašen predmetima, fotografijama i uspomenama vezanim za njenog oca i Treći rajh. Učestvovala je na skupovima koje su organizovale krajnje desničarske grupe, poput onih koje je predvodila Winifred Wagner,
i ostala je u kontaktu sa simpatizerima nacionalsocijalizma. Odbijala je da daje intervjue, ali je u telefonskom razgovoru izjavila: "Mnogo volim svog oca, možete to napisati." Neki članovi njene porodice doneli su radikalno različite odluke. Bettina Gering, praunuka Hermana, odlučila je da se steriliše kako ne bi nastavila prezime. Njen brat je uradio isto. Drugi rođak, Matthias Gering, prešao je u judaizam i preselio se u Izrael. 1915. kada je imala 76 godina, Eda je podnela tužbu protiv bavarskog parlamenta tražeći imovinu oduzetu njenom ocu nakon rata. Zahtev je odmah odbijen. Wolf Riediger Hess, čuvar posljednjeg zatvorenika. Jednog majskog dana 1941. Rudolf Hess je proveo neko vreme igrajući se sa svojim trogodišnjim sinom. Pri rastanku, sakrio je lična pisma i svoj testament među dečije igračke, a u džep je stavio njegovu fotografiju. Obučen u avijatičarsku uniformu, pripremao se za rizičnu misiju koja će zauvek odrediti njegovu sudbinu. Istog 10. maja poleteo je iz Augsburga avionom Messerschmitt 111, modifikovanim da pređe put duži od 1600 km. Njegov cilj je bio da direktno Britancima ponudi mirovni sporazum. Padobranom se spustio na periferiju Iglšema, lokalne vlasti su ga zarobile i stavile pod stražu. Hitlerova reakcija je bila trenutna, nazvao ga izdajnikom i doveo u pitanje njegovo mentalno zdravlje. Rudolf Hess je rođen 1894. u Aleksandriji, u imućnoj porodici. Nakon što se kao pilot borio u Prvom svetskom ratu, rano se pridružio Hitlerovoj stranci i bio je jedan od njegovih najbližih sledbenika. Godinama je smatran prirodnim naslednikom Firera, sve do njegovog iznenadnog leta u Ujedinjeno kraljevstvo. Od 1927. Hess je bio oženjen Ilse Proll, njihov jedini sin, Wolf Riediger, rođen je 1937. nakon nekoliko neuspelih pokušaja začeća, uključujući nekonvencionalne medicinske tretmane. Kršten je na nehrišćanskoj ceremoniji sa Hitlerom kao kumom i dobio je poklone iz cele Nemačke. Nakon neuspelog pokušaja pregovora sa saveznicima, porodica Hess je bila isključena iz kruga moći. Ilse se sa detetom preselila u Bad Oberdorf, dok je Rudolfova figura potpuno izbrisana sa službenih događaja i javnih portreta. Uprkos marginalizaciji, Rudolf je održavao kontakt sa suprugom i sinom putem pisama, prvo iz Ujedinjenog kraljevstva, a kasnije iz Nirnberga i zatvora Spandau. Na Nirnberškom procesu osuđen je na doživotnu robiju pod optužbama za zaveru i zločine protiv mira. Od 1947. do 1987. živeo je zatvoren u Spandau, pod strogim nadzorom savezničkih sila. Njegov sin je mogao da ga poseti 102 puta. Decenijama su posete bile hladne i regulisane, fizička naklonost je bila zabranjena. Tek 1982. mogao je prvi put da ga zagrli. Wolf Riediger se školovao za građevinskog inženjera i, od 60. godina, započeo je javnu kampanju za čišćenje imena svog oca, koga je video kao neshvaćenog mirotvorca. Odbio je da služi vojsku i oštro je kritikovao službene verzije o ulozi njegovog oca u nacističkom režimu. Uvek je tvrdio da je osuda rezultat političkih interesa. Tokom svog života napisao je 3 knjige, u kojima je pokušao da prikaže drugu sliku Rudolfa Hessa. Pored toga, vodio je udruženje posvećeno istraživanju okolnosti koje su okruživale njegovu smrt. 1987. kada je Rudolf umro, vlasti su zaključile da je reč o samoubistvu. Međutim, njegov sin nije prihvatio tu verziju. Zatražio je novu obdukciju u Minhenu, čiji su rezultati sugerisali znake mogućeg davljenja. Do dana svoje smrti 2001. Wolf Riediger je insistirao na tome da su tajne službe Ujedinjenog kraljevstva ubile njegovog oca kako bi sprečile njegovo oslobađanje. Nikada nije napustio tu hipotezu, koju je iznosio u intervjuima, knjigama i na konferencijama. 2011. godine, odlukom njegovih potomaka, posmrtni ostaci Rudolfa Hessa su ekshumirani i potom kremirani. Cilj je bio da se spreči da njegov grob postane mesto hodočašća za neonacističke grupe.
Uprkos ovoj meri, svake godine hiljade ljudi nastavlja da se okuplja u njegovu uspomenu. Život Wolfa Ridigera Hessa bio je snažno obeležen figurom njegovog oca. Odrastao je uveren u njegovu nevinost i podizao je svoju decu sa istom idejom. Jedan od njih, Wolf Andreas Hess, napravio je web-sajt posvećen odavanju počasti sećanju na svog dedu i bio je sankcionisan 2002. zbog izjava koje negiraju holokaust. Priča Wolfa Ridigera nije bila jedinstvena. Kao i nekoliko potomaka vođa Trećeg rajha, živeo je zarobljen između porodičnog nasleđa, odanosti svom poreklu i viđenja prošlosti koje se sukobljavalo sa istorijskim konsenzusom. Proveo je život braneći alternativnu verziju događaja, nikada ne uspevši da promeni dominantni narativ. Protiv svoje krvi, pobuna Niklasa Franka. Sa 4 godine, Niklas Frank je putovao na zadnjem sedištu porodičnog automobila kada ga je majka odvela u krakovski geto. Brigitte je često išla tamo da kupuje krzna i korsete, uveravajući se da su najboljeg kvaliteta. Sa prozora je dečak video nepokretna tela i decu u dronjcima koja su ga ćutke posmatrala. Ne razumevajući šta se dešava, mislio je, šta su uradili da završe na takvom mestu. U njihovom domu, razgovor o getu bio je uobičajen. Spominjao se kao mesto gde se vredne stvari mogu nabaviti za malo novca. Brigitte se vraćala srećna sa tepisima, nakitom ili finim predmetima, ne pokazujući saosećanje prema patnji koju je videla. Jednom su Niklasu dozvolili da izađe iz automobila. Ulazeći u jednu kuću, prisustvovao je nečemu što nikada nije zaboravio. Jedan čovek je vređao izuzetno mršavu staricu, vičući joj da će uskoro umreti. Ta scena ga je pratila godinama, čak i kada je pisao o svom ocu za svojim stolom u neogrevanoj sobi. Od 1939. Frankovi su živeli u zamku Vavel u Krakovu. Rezidencija je bila prilagođena stilu režima, sa zastavom Rajha koja se vijorila na vrhu. Vladao je luksuz, sluge, obroci služeni na srebrnim tacnama i prostrane sobe. Hans Frank je odatle upravljao generalnim guvernerstvom Poljske, njegova supruga ga je nazivala kraljem Poljske. U porodici je Niklas dobio nadimak stranac. Njegovi roditelji mu nisu posvećivali mnogo pažnje. Hans, hladan i sarkastičan, često mu se rugao. Brigitte, dominantna i ambiciozna, prepuštala je vaspitanje dadiljama. Deca su slata u internate ili su provodila duge periode u Bavarskoj, daleko od terora koji je vladao na okupiranoj teritoriji. Hans Frank, po struci advokat, bio je jedan od prvih Hitlerovih pristalica. Bio je zadužen za pravno oblikovanje nacističke države. 1939. imenovan je guvernerom poljske teritorije. Iz svoje kancelarije organizovao je masovne deportacije Jevreja u logore. U svojim govorima čak je rekao da je bolje što više Jevreja umre. Niklasova starija braća, Norman i Sigrid, pohađali su nemačku školu u Krakovu. U međuvremenu, mlađa deca su ostala u Nemačkoj sa dadiljom. Niklas će se godinama kasnije sećati posete sa svojom negovateljicom jednom obližnjem logoru, gde je prisustvovao kako izuzetno mršavi ljudi bivaju bacani sa magaraca. Njemu su, naprotiv, ponudili toplu čokoladu. 1945. kada se rat bližio kraju, Hans Frank je pobegao sa svojom porodicom u Bavarsku, ponevši sa sobom ukradene vredne slike, uključujući dela Rafaela i Da Vincija. Američke trupe su ga uhapsile 4. maja. Pre nego što se predao, dao je svojoj ženi 50.000 maraka. Prema Normanu, uradio je to bez ikakve naklonosti. Dobrovoljno je Hans saveznicima predao 40 tomova svojih ličnih dnevnika. U njima je napisao rečenice poput: Jevreje treba ubiti gde god se nalaze. Mislio je da će ga njegove beleške opravdati. Suđeno mu je na Nirnberškim procesima, gde je 2 puta pokušao samoubistvo. Tokom zatočeništva prešao je u katolicizam. Obešen je 16. oktobra 1946. Niklas, sa 7 godina, nije plakao. Sećao se da mu je otac obećao da će zajedno provesti Božić, nikada se nisu oprostili kao da je on zločinac. 1947. Brigitte Frank je uhapšena i prebačena u logor u Gegingenu, zajedno sa drugim suprugama funkcionera.
delila je ćeliju sa Ilse Hess i Emmy Gering, Niklas ju je posetio 4 puta. Brigitte je, nakon oslobađanja, rekla da je to vreme bilo kao divan odmor. Porodica je nakon toga prošla kroz teška vremena. Živeli su sa malo sredstava. Niklas je upisan u školu na ostrvu Fer, gde je pronašao neki mir. Studirao je pravo, književnost i istoriju, ali nije završio ni jedan studij. Posvetio se novinarstvu, godinama pišući za časopis Štern. 1993. objavio je svoju knjigu Moj otac. Bespoštedna ispovest, u kojoj je izrazio duboko prezir prema Hansu Franku, koga je nazvao ubicom, kukavicom i poniženim. Dugo je nosio sa sobom fotografiju očevog leša. Postao je opsednut slikama koncentracionih logora i pokušavao je da zamisli sebe u njima. Često je govorio, njegova krivica je nasleđe koje nosimo. Nikada nije oprostio svojoj majci, koju je video kao okrutnu ženu bez savesti. 1959. tokom posete bolnici, pokušao je da je ubije dajući joj tablete za spavanje. Umrla je 9. marta, istog dana kada je on slavio rođendan. Norman, njegov brat, preselio se u Argentinu 1951. Tamo su ga prepoznale nacističke grupe i završio je radeći u rudniku. Kasnije se vratio u Nemačku, gde je živeo u staroj porodičnoj kući. Iako je cenio Niklasovu hrabrost, nikada se nije odrekao ljubavi prema svom ocu. U njegovoj sobi visio je portret Hansa Franka iznad kreveta. Umro je 2009. sam i pod uticajem alkohola. Na njegovom grobu Niklas je napisao: "Sada si slobodan od bola koji ti je nanela tolika ljubav prema tati." Ostala braća i sestre nikada nisu priznali zločine koje je počinio njihov otac. Zigrid je otišla u Južnu Afriku, branila apartheid i poricala holokaust. Brigitte, bolesna od raka, izvršila je samoubistvo 1981. Mihael, još jedan od sinova, umro je od prekomerne težine 1990. Niklas, jedini živi sin Hansa Franka, postao je hroničar svog oca. Otvoreno osuđuje druge potomke nacista koji pokušavaju da opravdaju svoje roditelje. O Martinu Bormanu mlađem napisao je: "Odvratno je pokušavati da se nečija krivica izbeli iza slike nežnog tate." Trenutno živi sa suprugom u severnom Hamburgu. Drži predavanja u školama. Veruje da mnoge ljude u Nemačkoj i dalje osjećaju simpatije prema nacističkom režimu. Često ponavlja: "Volim Nemce, ali im ne verujem." Martin Adolf Bormann, od Rajha do sveštenstva. 25. aprila 1971. beli Opel sudario se direktno sa američkim vojnim kamionom. Vozač je ostao zarobljen između izvrnutog gvožđa, teško povređen. Mehaničar koji je decenijama ranije radio za Himmlera prepoznao je povređenog. Bio je to sin moćnog Martina Bormana, Hitlerovog sekretara. Nosio je sutanu. Dečak koga je pamtio u kožnim kratkim pantalonama, sada je bio sveštenik. Martin Adolf Bormann rođen je 14. aprila 1930. Bio je prvorođeni sin Martina Bormana i Gerde Buch i prvi kum samog Hitlera. Odrastao je u Oberzalzbergu, ekskluzivnom području za nacističke funkcionere. Njegov otac, jedan od najuticajnijih ljudi režima, upravljao je Führerovim unutrašnjim krugom, kontrolisao njegovu ličnu ekonomiju i bio izvršilac njegovog testamenta. Njegov politički uspon konsolidovan je kada je Rudolf Hess 1941. pobegao u Ujedinjeno kraljevstvo, postavši generalni sekretar nacističke stranke. Njegovo detinjstvo odvijalo se u zatvorenom i kontrolisanom okruženju, okružen sinovima drugih nacističkih ličnosti. Seća se da je video Mussolinija i Chamberlaina u službenim posetama. Oberzalzberg je stalno reformisan po naređenju njegovog oca. Kod kuće, njegovi roditelji su odbacivali hrišćanstvo. U osnovnoj školi bio je isključen iz verske nastave. Njegova majka je branila poligamiju kao način jačanja Rajha. Imao je 9 braće i 1 sestru, koja je umrla ubrzo nakon rođenja. Sa 10 godina, njegov otac je odlučio da ga pošalje kao kaznu u Reich školu u Feldafingu, gde je primljen samo zato što je bio Bormanov sin. Tamo je dobio vojnu obuku.
Adaptacija je bila komplikovana, ali je uspeo da se navikne. Odvojen od roditelja, viđao ih je samo za vreme praznika. Njegova veza sa ocem bila je udaljena i autoritarna. Posetio ga je 1943. i kada su ga pitali šta je nacizam, odgovorio je odlučno: to je ispunjavanje Firerove volje. U aprilu 1945. škola je zatvorena i učenici su rasuti. 1. maja, preko radija je čuo vest o Hitlerovoj smrti. Posledična tišina ostavila je dubok trag na njega. Napustio je internat noseći uniformu Hitlerove omladine. Bivši očev pomoćnik predložio mu je da spali tu odeću, promeni identitet i nestane. Usvojio je lažno ime Bergman. Sklonio se na farmu u Hintertalu, predstavljajući se kao dečak bez porodice. Prihvatila ga je religiozna porodica. Tamo je prvi put imao stvarni kontakt sa verom. Učestvovao je u katehizisu i čitajući Salzburger Nachrichten otkrio je zverstva režima, zajedno sa slikama koncentracionih logora. Shvatio je ko je zapravo bio njegov otac. 1947. rekao je seoskom svešteniku svoj pravi identitet, koji ga je bezuslovno podržao. Od tada, njegov život je krenuo drugim tokom. Kršten je kao katolik 4. maja 1947. Kasnije je studirao teologiju i zaređen je za sveštenika 1958. Svoj život je posvetio verskom obrazovanju. Nikada više nije video svog oca, čije je boravište ostalo nepotvrđeno. Kružile su glasine da je pobegao u Južnu Ameriku ili čak da je radio za KGB. 1972. potvrđeno je da je umro kada je njegov skelet pronađen u Berlinu. Njegov identitet je prvo utvrđen po zubima, a zatim genetskim testiranjem. Nakon što je zaređen, 60. godina je radio kao misionar u Kongu, tamo je doživeo mučenja i lažna pogubljenja. Kada se 1971. vratio u Nemačku, doživeo je saobraćajnu nesreću. Tokom oporavka u bolnici, upoznao je bivšu monahinju sa kojom se oženio iste godine. Od 1973. do penzionisanja 1992. predavao je veronauku u nekoliko škola. Učestvovao je na sastancima potomaka nacista i preživelih holokausta, koje je organizovao izraelski psiholog Dan Bar-On. 1993. otputovao je u Izrael u ekumenskoj misiji. Također je napisao esej o tome kako je nacizam manipulisao jezikom. U tim prostorima je tvrdio da njegova tišina ne potiče od traume, već od straha od suđenja za zločine njegovog oca. Rekao je da svaka osoba mora da nosi svoju odgovornost i da ne mrzi svog oca, iako osuđuje ono što je uradio. Dok su neki njegovi braća i sestre ostali bliski razmišljanju svojih roditelja ili su jednostavno izbjegli svako preobraćenje, on je izabrao da prekine sa tom prošlošću. Nekoliko njegove braće i sestara umrlo je mlado ili se držalo van javnosti. Njegova sestra Ilze, koja je i dalje bila simpatizer nacističkog režima, umrla je 1957. Njegova majka, Gerda, umrla je 1946. nakon što se također krstila. Martin Adolf se uvek plašio da će se njegov otac jednog dana pojaviti da mu prebaci zbog njegovih životnih izbora. Umro je 11. marta 2013. Bio je jedan od retkih sinova visokih nacističkih funkcionera koji je potpuno raskinuo sa očevim nasleđem. Njegov život obeležili su bol, transformacija, vera i pokušaj da se grade mostovi umjesto da se produžava mržnja. Deca Rudolfa Hessa, odrastanje pored pakla. Brigitte Hess je provela detinjstvo u udobnoj kući koja se nalazila na maloj udaljenosti od Auschwitza, gde je njen otac bio komandant. Kuća je bila dobro opremljena i imali su sluge, od kojih su mnogi bili zatvorenici samog logora. Imala je pristup svim vrstama dobara koja su poticala iz ukradene imovine žrtava. Brigitte se sećala popodneva provedenih u igri sa lutkama koji su izradili zatvorenici, vožnji kanoom i neobičnim životinjama u bašti. Ponekad bi se vazduh ispunio čudnim mirisima i pepelom koji se taložio na voću. Majka ju je upozoravala da dobro opere jagode jer su prekrivene crnom prašinom, pepelom spaljenih tela.
Rudolf Hess je rođen 1901. u Baden-Badenu, u porodici sa snažnim katoličkim korenima. Njegovo vaspitanje obeležilo je strogo poštovanje autoriteta. Nakon razočaranja sa svojim ispovednikom, udaljio se od religije. Pridružio se paravojnoj grupi, Freikorpu Rospaha, i osuđen je za ubistvo komuniste. Iako je kazna bila 10 godina, pušten je na slobodu nakon samo 4. 1934. pristupio je Sminus na lični poziv Himmlera. Tamo je započeo obuku u logorima poput Dachaua i Sachsenhausena, gde je naučio funkcionisanje represivnog sistema. 1940. Hess je postavljen za direktora Auschwitza. Transformisao je poljske vojne objekte u koncentracioni logor, a kasnije u centar za istrebljenje. Godinu dana kasnije, Himmler mu je saopštio Hitlerovu naredbu da pokrene plan poznat kao konačno rešenje. Prošireni su objekti i izgrađen je Auschwitz-Birkenau. Za pogubljenje je korišćen gas ciklon. Hess je uvek tvrdio da je izvršavao naređenja i da se nije smatrao odgovornim za ono što se dešavalo. Nikada se nije odrekao nacizma i svoju funkciju je video kao mandat koji je morao da izvršava bez pitanja. Uprkos užasu koji se dešavao na samo nekoliko metara, porodična rutina je proticala kao da se ništa ne dešava. Njegova supruga, Hedviga, brinula se o domu i organizovala sastanke. Deca su se igrala napolju, ponekad imitirajući scene koje su viđala među zatvorenicima. Živeli su okruženi komforom, sa kućnim osobljem i čestim posetama ličnosti poput Himmlera. Hedviga je nabavljala odeću i luksuzne predmete u takozvanim Kanada prodavnicama, gde su se čuvali konfiskovani predmeti. Kućni radnici su se sećali čiste i uredne kuće sa obrazovanom i ljubaznom decom. 1943. Hess je smenjen sa mesta šefa logora i prešao je na administrativne poslove. 1944. ponovo je imao centralnu ulogu u masovnoj deportaciji mađarskih Jevreja. Na kraju sukoba sakrio se koristeći lažni identitet. Njegova supruga je zarobljena 1946. i pod pritiskom ispitivača priznala je mesto gde se on nalazi. Ubrzo je uhapšen, svedočio je pred Nirnberškim tribunalom i predat je poljskim vlastima. Tamo mu je suđeno, osuđen je i pogubljen na istom mestu kojim je nekada upravljao 16. aprila 1947. Posle rata, Hedviga i njena deca su se suočili sa ekonomskim i socijalnim teškoćama. Preselili su se na sever zemlje i živeli u skromnim uslovima. Zbog svog prezimena i porekla, bili su predmet prezira. Brigitte se preselila u Španiju, gde je počela da radi kao model i kasnije se udala za američkog državljanina. Prošla je kroz različite zemlje i konačno se nastanila u Sjedinjenim Državama. Dugi niz godina krila je koje. Radila je u luksuznoj prodavnici u Vašingtonu, a kada su vlasnici, koji su bili Jevreji, saznali za njeno poreklo, odlučili su da je ne otpuste. Rainer Hess, Rudolfov unuk i sin Hans Irgena, saznao je za svoje poreklo kada je imao 12 godina. Zatvorenost u njegovoj porodici naterala ga je da istražuje. Sakupio je pisma, fotografije i dokumente i počeo da se distancira od svojih rođaka. Raskid je bio potpun i pretrpeo je emocionalne i fizičke posledice. Posetio je Auschwitz, sarađivao sa preživelima i učestvovao u obrazovnim inicijativama protiv ekstremizma. Iako su ga neki optuživali da želi da ekonomski profitira od svog prezimena, on je negirao te optužbe. Posledice prošlosti nejednako su uticale na članove porodice. Dok su neki, poput Brigitte, odlučili da ignorišu činjenice ili minimiziraju ono što se dogodilo, drugi, poput Rainera, izabrali su da se suoče sa njima. Kontradikcija između sećanja na ljubavnog oca i slike zločinca bila je konstantna. Neki su odlučili da promene svoje ime kako bi ostavili taj teret iza sebe, drugi su svoju istoriju prihvatili kao teret koji nisu mogli niti želeli da sakriju. Deca Alberta Speera, odrastanje sa teretom tuđe krivice. Albert Speer mlađi, najstariji sin arhitekte Trećeg rajha, postao je istaknuti urbanista na globalnom nivou. Tokom celog svog profesionalnog života nastojao je da se udalji od senke svog oca.
Iz svoje firme ASP vodio je urbanističke projekte u Evropi, Aziji i Persijskom zalivu, učestvujući čak i u planiranju stadiona za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Njegovi koncepti modernog grada bili su usredsređeni na dobrobit ljudi i održivi razvoj, u jasnom kontrastu sa monumentalističkim pristupom njegovog oca. Rođen u Berlinu 1934. Albert Friedrich Speer proveo je detinjstvo u Obersalzbergu, gde je njegova porodica živela blizu Hitlerovog Berghofa. Tamo je delio okruženje sa potomcima drugih visokih funkcionera režima. Rat je izgledao daleko, život se odvijao između planina, životinja i posluge. Igrao se sa Geringovom i Bormanovom decom dok je njegov otac sticao uticaj kao ministar naoružanja. Godinama kasnije, Speer mlađi se sećao tih vremena sa pomešanim osjećanjima. Svoje mucanje pripisao je porodičnom okruženju i odsutnoj figuri oca. Kada se režim srušio, njegov život je doživeo nagli preokret. Prešli su iz luksuzne rezidencije u skromni dvosoban stan. Prezime Speer postalo je teret, posebno nakon Nirnberškog procesa 1946. gde je njegov otac osuđen na 20 godina zatvora. Porodica se preselila u Heidelberg, u kuću babe i dede. U nekoliko škola su mu odbili upis zbog prezimena. Sa 15 godina počeo je obuku za stolara. Kasnije je, uprkos akademskim poteškoćama, uspeo da upiše Tehnički univerzitet u Minhenu, gde je studirao arhitekturu pod mentorstvom Hansa Delgasta. 1964. anonimno je pobedio na konkursu za dizajn stanice u Ludwigshafenu. Uvek je mislio da je njegovo ime bilo poznato, ne bi bio izabran. Tokom vremena koje je njegov otac proveo u zatvoru, između 1946. i 1966. porodični odnosi su bili minimalni. Posete su bile kratke i bez naklonosti. Iako su održavali kontakt putem pisama, poruke su bile bez topline. Hilde, rođena 1936. ispričala je da su njeni odgovori pripremani kao školski zadaci. Ernst, najmlađi sin, jedva ga se sećao. Kada ga je posećivao u Špandau, ćutao je. Prema njegovim rečima, nije imao šta da kaže. Fritz, drugi brat, osjećao je nelagodnost pred ocem. Arnold je izgledao više zainteresovan za strukturu govornice nego za ponovni susret. U međuvremenu, Speer otac je neumorno pisao u zatvoru. Pravio je beleške na bilo kojoj dostupnoj površini, čak i na toalet papiru. Svakodnevno je hodao u krugovima u zatvorskom dvorištu, nagomilavajući kilometre kao da obilazi svet. Iz svoje ćelije, koordinirao je sa Rudolfom Woltersom mrežu ekonomske podrške za svoju porodicu i uspostavio pomoć za obrazovanje svoje dece. Kada je 1966. oslobođen, njegova supruga ga je dočekala bez entuzijazma. Ponovni susret sa njegovom odraslom decom bio je distanciran. Nije pokazivao interesovanje za njihova iskustva niti za njihove emocije. U svojim ličnim spisima pitao se da li treba da pokuša da obnovi vezu ili je bolje da ostane udaljen. Šta bi radili sa 60-godišnjim strancem, zabeležio je. Iako je postojala dvosmislena veza, Albert Friedrich je osjećao poštovanje prema karijeri svog oca, ali je priznavao nedostatak bliskosti. Rekao je da je njegov otac cenio njegovu karijeru, iako nije razumeo njegovu viziju. Nikada se nije odrekao prezimena, ali je tražio sopstveni profesionalni identitet. Naklonio se urbanizmu i arhitekturi usredsređenoj na održivost, udaljavajući se od kolosalnog stila povezanog sa nacističkom prošlošću. Hilde, najstarija od braće i sestara, postala je sociolog, ekološki aktivista i promoter dijaloga među kulturama. Učestvovala je u lokalnoj politici i nagrađena je 2004. nagradom Moses Mendelssohn za svoj rad u korist pomirenja. Prvobitno je ceremonija trebalo da se održi u sinagogi, ali jevrejska zajednica je odbila tu ideju zbog toga što je reč o ćerki visokog nacističkog funkcionera. Konačno je održana u crkvi. Hilde je tu odluku prihvatila sa razumevanjem. Takođe se uključila u procese restitucije opljačkanih umetničkih dela tokom režima i donirala jevrejskoj fondaciji novac dobijen prodajom nasleđenih slika. Margaret, najmlađa ćerka, odabrala je fotografiju.
2007. objavila je knjigu pod naslovom Da li ste vi Šperova ćerka, u kojoj je pripovedala šta znači biti ćerka zločinca Rajha. U svom svedočenju, opisala je svog oca kao distanciranu figuru, zaokupljenu sopstvenom potrebom za javnom iskupljenjem. Tvrdila je da, uprkos svemu, nije želela da izbriše svoja sećanja iz detinjstva niti da nosi odgovornosti koje joj ne pripadaju. Ernst je živeo na istom imanju kao i njegovi roditelji, iako bez emocionalne veze. Rekao je da imati ga u blizini ne znači imati prisutnog oca. Fritz i Arnold su također održavali emocionalnu distancu. Hilde je bila jedina koja je zadržala bliži odnos, pomažući oko prepiske i javnog imidža svog oca do kraja njegovog života 1981. Nakon izlaska iz zatvora, Albert Šper je pokušao da obnovi svoj javni imidž kroz knjige, intervjue i konferencije. Dela poput memoara ili dnevnika iz Špandaua postigla su veliku popularnost. Međutim, kasnije su otkriveni dokumenti koji su protivrečili njegovom izveštaju, dokazujući da je imao aktivnu ulogu u deportacijama i organizaciji sistema istrebljenja. Njegov bivši saradnik, Rudolf Wolters, predao je istoričaru tekstove koje je Šper izostavio u svojim publikacijama. Umro je u Londonu 1981. nakon što je tamo otputovao radi intervjua. Pratila ga je njegova ljubavnica, što je pogoršalo napetost sa njegovom porodicom. Njegovi sinovi su zadržali prezime, ali se nikada nisu otvoreno suprotstavili njegovoj figuri. U dnevniku iz 1952. Šper je napisao: to što je njihov otac učestvovao u vrhu Rajha dugo će biti unutrašnji sukob za njih. I tako je bilo. Hilde je tvrdila da se krivica ne nasleđuje, ali stid da. U tom stidu, svako je pronašao svoj način sećanja. Rolf Mengele, sin lekara koji je odlučivao ko će živeti, a ko umreti. Tokom detinjstva, Rolf Mengele je odrastao ne znajući pravi identitet svog oca. Josef Mengele, jedan od najtraženijih kriminalaca posle rata, predstavljen mu je kao daleki rođak. Njegova majka, Irene, rekla mu je da je poginuo u borbi kao heroj. U stvarnosti, onaj ujak Fritz, koji je živeo u Južnoj Americi, bio je njegov pravi otac. Tek sa 16 godina saznao je istinu. Udar je bio razoran. U školi su ga druga deca prepoznavala po prezimenu. Zvali su ga mali nacista ili Mengele. Senka njegovog oca stizala ga je čak i u najsvakodnevnijim okruženjima. Kod kuće je ta tema i dalje bila tabu. Napolju ga je teret imena pretvarao u pari. Sa 33 godine, 1977. Rolf je odlučio da otputuje u Brazil da se ponovo sretne sa njim. Bio je to drugi put da ga vidi, ali prvi put da je znao ko je on zaista. Sastanak je pripreman sa izuzetnom opreznošću 5 godina. Koristio je pasoš prijatelja i kretao se u potpunoj anonimnosti iz straha da ih ne otkriju potražne grupe. Proveli su 2 nedelje zajedno. Josef Mengele je živeo u Sao Paulu, sakriven u jednostavnom stanu. Delovao je krhko, nervozno i fizički oronulo. Sin koga nikada nije odgajao sedeo je pred njim, ne da bi mu sudio, već da bi pokušao da razume. Rolf je želeo da shvati kako ljudsko biće može da postupa kao što je on postupao. Tokom razgovora, njegov otac je poricao da je počinio direktne zločine. Uveravao je ga da je samo izvršavao naređenja, da je Auschwitz već radio pre njegovog dolaska i da je njegova uloga bila da klasifikuje one koji su služili za rad. Nikada nije pokazao žaljenje. Njegova uverenja su ostala netaknuta. Iako je Rolf prezirao sve što je njegov otac predstavljao, nikada ga nije prijavio. Nikada nije sarađivao sa onima koji su ga progonili. Kada je Josef umro 1979. utopivši se na plaži pod pseudonimom Wolfgang Gerhard, Rolf je vest primio preko bliskih ljudi. Otputovao je u Brazil da pokupi svoje stvari. Ovog puta je koristio svoj pravi identitet. Pokupio je sveske, pisma, skice i sat. Ništa nije predao vlastima. 2011. taj materijal je prodat na aukciji za skoro $250.000. Kupio ga je potomak žrtava holokausta koji je smatrao da to treba objaviti kako bi se borilo protiv poricanja.
također nije odmah potvrdio očevu smrt. Odbio je da dostavi genetske uzorke i nije učestvovao u ekshumaciji. Strah od javnog suđenja ga je i dalje obeležavao. Kada je zvanično utvrđen identitet posmrtnih ostataka, Rolf je odlučio da ćuti. Deo njegove odluke bio je da zaštiti one koji su podržavali njegovog oca. Drugi deo, da se distancira od prezimena. 80. godina doneo je konačnu odluku. Ostavio je iza sebe ime Mengele i usvojio ime svoje supruge. Nastanjen u Minhenu, posvetio se pravu. Izabrao je taj put kako bi osigurao da njegova deca odrastaju ne noseći istoriju koja im ne pripada. Nikada se nije odrekao svog porekla, ali ga nije prihvatio ni kao kaznu. Dok su neki sinovi funkcionera branili ili ulepšavali prošlost, on je održavao distancu. Nije osjećao mržnju, ali ni naklonost. Bio je stranac, rekao je. 2008. javno je izjavio da želi da poseti Izrael i Yad Vashem. Nije oklevao zbog ličnog straha, već iz poštovanja. Znao je da njegovo prisustvo može da izazove nelagodu. Iako je tvrdio da ne osjeća nasleđenu krivicu, priznao je simbolički teret svog prezimena i ono što ono evocira. Rolf Mengele je bio jedini sin visokog nacističkog funkcionera koji je seo pred svog oca i direktno ga pitao šta je uradio. Nije dobio izvinjenje, niti znake kajanja. Ali to iskustvo je obeležilo tok njegovog života. Izabrao je da se potpuno odvoji od te prošlosti. Izgradio je drugi identitet, udaljen od eha jednog od najmračnijih imena 20. veka. Istorija dece funkcionera Trećeg rajha nije direktno proširenje zločina koje su počinili njihovi očevi, ali se također ne može potpuno odvojiti od njih. Rođeni su u okruženjima obeleženim poslušnošću, privilegijama i tišinom. Mnogi su ignorisali veličinu događaja dok su odrastali među simbolima nacističke moći, okruženi disciplinom, lojalnošću i prividnom normalnošću. Ali nakon pada režima, njihova prezimena su postala znak sumnje, odbacivanja ili srama. Neki su usvojili nove identitete, raskinuli veze i tražili da izgrade život daleko od svog porekla. Drugi su, naprotiv, branili sećanje na svoje roditelje ili su izabrali da ćute. Društvena reakcija je bila različita. Bilo je odbacivanja, stigmatizacije, pokušaja skrivanja, pa čak i hapšenja povezanih sa njihovim porodičnim odnosima. Zajedničko svima njima bilo je nemogućnost ignorisanja nasleđenog. Teret prošlosti ne nestaje sa jednom generacijom. Uprkos vremenu, imena onih koji su bili odgovorni i dalje su prisutna kao upozorenje, a njihova deca, obeležena sećanjem, bila su svedoci do koje mere istorija može da oblikuje sudbinu onih koji je nisu izabrali.